January ni ria ta changa norhoi hotu te anzom hnua in lampan mek riza chuan abula kal anupui miriami venghim tur chuan akua reza chuan ti hian asoi voi khata ka kutsu alu hle ti ka ria ka kuta ajaket chawa omani ti in chung te hna chuna soya anua BBC Persian nen anin biakna chuan anupui Mariam chu athi thu asoya khoi changa silai mu local nge aton ti po asiat lo thu asoini reza chuan anupui Miriam ruang chu darkar khatle achan vevel apura chawzetin kongpui sir mun khata chuan a thut puya hun rivak lo nuwa abul naya in pakhat kong khar chu arunin honga chuta chengte chuan an garasa an shroiluta puandum an ron ken saka reza chuan anupui Miriam ruang chu puandum chuan atuam ta ani anupui Miriam hian norhoi hatura an chu man ingamazat kalta khan an fate kumsari mi le som palimi te chu an ramathil thleng chungchang ashil toa achang chuan nu le pa te chu norhoi hotna chuan an kal angai thina kan lo kir le don ani ti in ashil thina ni Miriam hi norhoi hotu sangtam tak zinga mi ania in lama hole ngai to lo turnima sela chaktaka norhoi hotna chu thunei tu te chuan beipui thlakna na satak mangin an chang let mek ani USA Iranian Human Rights Activities News Agency HRANA chuan karthum kalta chung khan norhoi hotu mi sangni zali tal chu tha anni thu annim hit theiti an soito anjing a hian no pang som pani lai chu an telani thiza chi hi riat chian a har sa hlea hun lo la om tura po thi hi an punbel zel tura ngai ani achan chu iran thu nei tu ten thole zan khan internet blackout zong nai taka an la vil ne hle ani human rights group te hian ram chunga directin an lu thailo ti an soya BBC Point International News Organization dang tenen ground report an pithelo ti thu an soi iran thu nei tu te chuan thiza thi chiang takin antar lang lova masetual chung media te chuan security personnel miza an thi ti antar langa norhoi hotu boisiam tu le firfia kanga sarkarin apu te chuan khopui hrang mosle beng tam tak an halani December ni somni pako khan an khopui terana norhoi hotran ania hei hi achan bulpui berchu an poisa chu US poisa dollar nena khaikhin chuan a hlutna na satak atlak niam thut wangani norhoi hothi khopui dang tam taka akan kai me chuan irana clerical ruler chu dodal anita ani security force te chuan tharum thona mangin beipui chu an thlak tangeya boina achua aṭanga ni som pakhatna January ni sari thlengkhan norhoi hotu mi somthum pali vel chu an kaplum ni nan soya heti la hin thisen achu an satber tum chu thole ni le zir top ni khani in tarlan ani rampuma mi sangtam takin kong puidung tluanin kong anzo mupa supreme leader Ayatollah Ali Khamenei thuna ina ti topan phutani BBC Persian hian Iran ram chunga tangin account tam tak adong to defined despite potential repercussion witness chuan khovel mipuin norhoi hotelaka tharum thona thleng hi an hria thainan malak andu thu an soi kan veng hi thisen rim anama mitam tak an thatani tin mi pakhat chuan BBC Persian palai hna ashila midang pakhat le chuan security forces chuan mitam jok chu an lu le mai ate an kap ti an soi tundin huna Irana hian province somthum pakhata nor hitran ani toa tin information trickling in khopui te naw jok te chu khopui lian ang bokin borok so sang taksiamin an nuar me kani khotsaklam mi singa vel omna tonika bona chuan nimin khan sorena galgun chu tha ania ani hi kum som pariat mi University zirlai ni in security force ten an wangin atlan sia athin zona takka ani ti achung te chuan an soi Sorena angbokin norhoi hotudang tha tam takte chu no pangte te an ni hloma kumsomni pathummi fashion design zirlai milana ommek Robina Aminian chu nilani khan tirana ka hlum ani bok anu hian darka rukvel ze chu an chen na in simlam khopui keramsa atangin tiran aṭanga Robina ruang la turin darka rukvel akala a hokonga chuan afanudu tak chu ako avong vonga
Mase in an thlen mel chuan security forces on khopui pon thlan mual hlataka ruang hi an phum lui tira achung tele thian dang an mani troi oma an lungai na hnem tu an local po an rem ti saklovani heti lai ro chuan thi zong te hi nor hoi hota kong zo tu te an ni vek lo thunga kerman sa anars kumsum ni palimi navit salehi chu thole ni khan an hatho achal lai takin ka hlum ani nor hoi hotu tam takte ruang hi karizak forensic medical center terana chuan thon an ni hloma chuta thil thlengte chu alung siat thlak em ani aming diktak soi du lo sahanan chuan an then omram mobile data network manga video footage athon chhuat thainan ramri thlengin km sang khat vel kal atuma zirtop ni takhan sahanan hian ruang sang ni chuang leyamu rum mai chu amuto ti asoi bok hemi chumpo hian kan soyang khan media te chu lu chua phal an ni miau lo awangin BBC te chuan finfiana an mu theilova karizak aṭanga video thar pani BBC verify le BBC Persian te chuan footage pakhata ruang za somriat paruk an mu te chu an chiar theya video pani hian taksa in ang then khat alan tir mai thaya chu wangin kan chiang theilova ma se azad diktak ero hei a hian an tamjok arin om ti thu an soini Misino pang pakhat chuan BBC Persian nena aming tarlan adu lo thu alo soya henula hian karma salama thil thleng chu indona angmai na soi nor hoi hotu te hi amma aya anin pum khat jok thu asoya mase ani po chu thu nei tu ten an tha le thu boi siam sak zinga atel alo thu mitui tla chungin asoi ani he thu asoi pa hian tuna chuan kan rama mipui tu te po hi kan chunga chuan enge thleng don kan hrelovani engkim hi kan hlau thong tak zetani atibok he thu kan bu sai mek la hian accident Rapthlak tak chanchin update kan dong le tlat maya chu a hrana da lovin kan ron ta ngal don ani Thailand rama ban thanon khota cheng de chon rel ri beng cheng chu ngaya an nei to he rel hi khopui le thingtlang mun hrang te anin kalpo theina poimo tak ani mase inrinia ero kha chuan munden ridiam chuan Lainatawm takin azin kong top na chu atong ta ani thom chu adang lamin arina sahleya thil Rapthlak tak chu athleng nge ni ti chu hairual anilo ti in school volunteer pichaya promenade chuan asoya rel chu crane blue atlan lai ka hnua reivak lo chu atang ni mai hian alanga chu min hnua rang takin aronin hera chuaka atlata ani ati construction crane hi rel tlan laya atla mi somthum pani an thia mi somruk paruk chu liamna tak tuarin an oma atam jok chu school le na thona huna kalmek zirlai le na thokmi te anni Thailand Public Health Ministry chon Chesual na hin mi pathum chin hriat lo an la om ti an soi chanchuanna thoktu te chuan rel cheto atangin ruang an la chuaka tlailama BBC chon he mun hi athlenga mun then khat chu a chinhe hle ti chu a report ani pichaya kumsum thum pani mi chona soya ani hi basic first aid lama training ania liam tuar then khate chu a enkol theini me sitar lam to tak pakhat chu asir lam hoina tluwa me sidang pakhat liam na satak tuar akut le lam sum to chuan aron vuan trok lai chu ka hmu ani ati rel wagon pakhat chuan ban asuwa hei hian chan chu na chu ati boi zual hle emergency responder te chuan crane le hydraulic cutting tool mangin pindan hrang chesop nula tang chuan tang zinga ladam te chu an la chuaka achunga chuang ladam te chuan min tran puiru ti in an awa meikhu achuak na sa hleya chu chuan buaina na satak athlen ani ti in restaurant nei tu pakhat penpon pumjan tik chuan asoya ani hian helai rel chesualna aṭanga me tarza vela hla hian na thokin a oma rel atang chuan oil tam tak chu muntina aluang chuak vekani ti thu asoi bok asoi zel dana ka ngai tu ana chuan katiril chu akhur na sa hleya thei topin inti pachangin an mani puitur chuan katlan luta chuta chuan midang an la om lo mitin te chu an trapa an hlau hle ani ti in BBC nena chuan a hril liam tuar zinga hian kum khat mi le kum somriat pangami te po antela mi pasari chu an din mun a thalo hle ni in thunei tu te chuan an soi
kumkhat mi naupang puitu zinga hian tual chung mi sufan inchantik po atela ani chuan anaupang boipui chu thok a hrasat hle ani ti asoi he rail a accident chan bera an ngai crane hi overhead railway siam na atana man ania he hi $9 tluk le ding on nga le point pali se nga asiam luas kaltanga Bangkok le China chimthlang lam inzom na siam tura project akalpui mek zinga mi ani Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul chuan he rail accident chan hi chuichian ani don thu apuang hnala hetila hian State Railway of Thailand chuan Italian Thai Development Company he thil thenga rail section enkol tu farm chu thubuai siam sak an ni thu apuang bok ani Bangkok State University a engineering professor amom pinnamas chuan he rail chetsualna Rapthlak takthleng hi kholam chian lo na awanga in he crane wange hi ani thu asoya khochin chian lo na po a omlo thu le hnua rail kong aṭanga vibration lian tham tak a omlo thu asoya natural causes hi thilthleng lo chuana ani thu asoi Thailand rama hian construction thil awanga accident le thi na hial a thlen thin thu hi thuthar ani lova hei hi achan pakhat chu safety standard le regulation kalpui ani lo wangani kumsang ni somni pathum po khan bungrophur rail pakhat chu anram mar saklama rail kong zomek pickup truck nen anin suwa chumi tumpo chan mi pariat anthia midang palin hliam na tak antuarani hetila hin kumsari kalta chung khan anram kho saklam Bangkok aṭanga kongpui siam thatna thome ka po chetsualna chu athling na sign tuna hin mi za somnga velai chu chulai huna po chuan anthito ani